Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cynthia Dubintari. Saya perwakilan Lomba Murotal Al-Quran dari Kimia Farma Diagnostika, Unit Bisnis Sumatera 1, Area Banda Aceh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan membacakan ayat suci Al-Quran, Surah Al-Baqarah, ayat 183 sampai dengan 180. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat, faman kana minkum maridhan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah, wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Syahru Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, faman syahida minkumus syahra falyasum, wa man kana maridhan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Shadaqallahul azim.